Pemirsa, kewentenan tetiga varian anyar virus corona sampun ngeranjing ke Indonesia. Varian ini ucap wit saking India, Afrika Selatan, miwah Inggris. Raris silih tunggil nyani kejantenang sampun ngeranjing Bali. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin maosang, laporan saneka turang majeng Presiden Joko Widodo inge punike sampun wenten mutasi pine anyar virus corona sane ngeranjing inge punike sane raos saking penegara India. Miwa asiki malih raos saking Afrika Selatan ring Bali. Virus corona sane sampun side memutasi ring Inggris inucap inge punike varian B117. Varian virus corona saking India raris kewastanen B1617. Asa punika talar varian virus corona saking Afrika Selatan kebaus B1351. Varian anyar virus corona punika rumasuk ring kategori variant of concern. Varian virus anyar sanidat keurati oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Sejroning usaha antuk nepasin bayi inucap, kantos mangkin durung akeh saneside kelaksanayang. Varian virus corona ketarkayang side ngelimbak sangkaning pante penglalahnyane ageng pisan. Budi maosang isolasi patut digelis kemargiang majeng krame sane kene penglalah varian anyar virus corona. Talar majeng angge sane madue riwayat kontak sareng penderita mangde kesalahin tur digelis keturikse. Dane talar nuekang membuat nyani pemargin protokol kesehatan sejroning nambakin penglalah virus corona. Pahan sane kebuatan nge punike nganggen masker, wajiken tangan tur nyaga jarak. Asa puniki kewentenan tur pengelimbang mutasi virus inucap, yening sampun tegap tur disiplin protokol kesehatan jantan side nambakin keni penglalanyane. Bali Pos Ngudingan.